tua o lauva ai I puapuanga o lo matai talo fa Yesu fai mai Whaftai lava mo le awa i le nei fiafi tatou whasaga i ai ma se fo i o le aso sapatia o le sapa i o le atua mai a fo i sau ninga o le nei asa awa whai o le Black Drive i le Ekalesia le Alofaina Christian Church si usenga pe ona matou ngare rua atua i mo le kolose mumuni nei fo i aso sa e lo to e posa si la fia i tasi nei Ekalesia o se pa anga to tino le kolose mumu sa mo ma tu te ngare rua fa tasi so se mea mana o mia airi e le Ekalesia se so son ya ma matou so son e fo i kolose mumu e pe ila o le mana o mia o le toto te minei o lo i fa mai sa mo le tenki fi tele na yalo ma fa nau e me se fo i o tupu mata mali i o fare o polo to fi fare tua ma tausio o a fa ina ili fa ma ya mana o mia le toto ya le foi le nei por kalame le nei aso pe ya no si de fie le fa ngo fie de mero le tawa na o tangata e tu i toto ai so se kale si la foi ma mai ta o nga no ngo so so awa le opulava ia e pe fo na tatou lau vilu e o le tauola e o le tau whangota ia o la tau taimili nei o whamai ia ma tau hui o nisi taimi pe o le aunga le mara whamoe moe le fisosoani atu le kolusa mumu o fui natu nai toto e maua ia mo le nei taimili mana o mia vave mo le mana o mia o le toto iei i nai alo mo whanau me se fo le manu tatou tunu o whata o taulia i mautanga se ngase i mtotua ona o le whamai o tenki fiva mo le hori whaftairi kule sumu mu ya me se fo yo so fo malo loin ia wole lo lotu lava i nei aso ma le tau mawhainga ia o le po kala mele lave ina ola ma so fu o so tatou tu no ma se lava nei tatou wala ma whanau ia o ye nisi o ma o so fu ma le ola ia ona ole tu ma ma le mata uti o le nei fo i whaamai ia ai whaaftai le atu no ma wana wano ia me se fo se so soani ma le vatu o le tau au o le nei fo i Ekalesia le Alofaina Christian Church usenga ia so soani atu ia i pa anga tau tino ai me se le kono sa mumu ia whaamanu ia tele le atua i nei fiafi ia whaape fo ia o le a lunga o le nei whaama ia ea manoa o lisi fo iwa wawene tu umuri atu ia alo ia pia nisi o na toi mana nofo ia ma whaamuni mai ia mo le ofo ina atu o le o so soani o latu toto whaamanu ia le atua i le awhai ngā ruenga o ro ngā lue ia me se fo i o le ia presidente o kono sa mumu fionga no mlo tau tala mawal ia mele o fai ngā ruenga ia whaamanu ia tele le atua i ngā ruenga ni fo ia sa so fo Yesu amen ua tau nuu whaaola tanga mota uanganga o se tu mau ia keriso mafuta mai a ilona paradaiso Toto fasau ina siola Foa ilo 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 toto fasau ina siola